Kani kadai kedudashan Meghalaya ban ipdang sembahai pi baro syakatup kubor menta gajanmin. Syuaban pai syiki kubor ki babania ini pechwa yakimat bakongsan. Yaki bil ki bayadai halor ka wei ka chat benriu bat ka wei ke election lapha syaka join committee jong ke parliament. Penlong jiyaki ki MP ke NDA bat liang persya ha parliament halor ka cingkan tho ya u Ambedkar. Dawa ka hitu ban penrungkam hagi jaka ki balaj ha ka office DMHU. Bat kershan ke KHASI ya ka mau senram ban khang ya ka jingne niam ki riu ngej Hindu ha krem mau jembun. Ki kubor ki babania. Ya ka an jengka riti sensyar Shispa Arpokhandai Amendment Bill Arhajar Arposau bat ki Union Territory Laws Amendment Arhajar Arposau lapha syaka joint committee jengka parliament ban bishar benia syushu kani ka committee ka bakentup ya ki arpo nyongut ki dekhot jengka Lok Sabha bat khat arngut ki dekhot jengka Rajya Sabha ki kentup ya ki nongyalam jengka seng BJP kata u PP Chowdhury u Anurag Singh Thakur u Parshad Tambhai Rupala ki nongyalam ka Kongres ka Priyanka Gandhi bat u Manish Tiwari u Kalian Banerjee jongka TMC bat ka Supriya Sule jongka NCP na lor ki weipan ya kani ka kanhun na batha ban IT ya ka kaipot jongka ha ka sinangkong jongka tayo bakhadu jongka dorbar parliament ka banwan ki MP ka NDA ki la penlong ya gajing ki hene ka sngi ha Parliament House Complex ha ka ba ki la penrem ya ka jingkano bomburam ya u Dr. BR Ambedkar da ka seng Congress hadien ka jingja ka ba ha ka ba arngut ki nongyalam ka seng BJP ki la mensau ki nongyalam ka seng BJP u Anurag Singh Thakur u Radha Mohan Singh u Anil Baluni bat ki we ki la ya shimbanta ha ka jing ki Haga juk kapur ki MP kaliang persya kentup ya unong yalam kaliang persya Malik Arjun Kharki ka MP jongka Kongres ka Priyanka Gandhi Wadra bat ki we ki dekhot jongka India Alliance kila penlong ru ya kejing ki bakarpang persya ya kejing keno jong menteri kampo yeng jongka Sarkar Pedeng u Amit Shah halor u Ambedkar जहाँ पे आज हम चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के एमपीज माफी मांगे because they have not only insulted the democracy of the country, they have insulted Dr. Bhimrao Ambedkar ji also, who is an idol for every citizen of the country. KHASI Integrated Territorial Organization hitu Southwest KHASI Hills District kala IT daka Shithi Shau District Medical but Health Officer bandawa naka office ban pentep mardor shaka District Selection Committee halor ki khat sautali ki kam ki balaj hapo DMHO ka Southwest KHASI Hills District kini ki kam ki kenthop ya ki nong tray grade 4 nong nya kali chokidar ward boys LDA bat ki we u President kahitu uba Paul Ternyang ula keno bawat hapdeng ki kam ki balaj Henry ka office ka syuthung nong tray shipor ban ya ka bapentep syaka DSC banthung kam ka seng kala pentep ru ya ka tei kamat syaki bor bahalor da ka ba maham bakan le da ka bating lada kadang yai beteng ban penslam objektif jumlah office jung DMHO kathmu panjai laj ka DSC ni kentu mardor ba Siapa plat nomor dor ya kani, balada film lagi, nak kering jui kum kaseng, ni pakai kubur, kalong ba film lagi apa isi tayo, kaseng kan bu dekat jengki, hang ni hakmat office jung di MNHO, pada hengkat in court in where, jikun sama thap jam, jung kani kadong kathan jungi, pening snuk tilang, pening wan banyak hang ni hakmat office di MNHO. KHASI Hills Autonomous District Council Henne kasni kala kershan ya karai jangka dorbar shnong mau senram ban khang ya gijingle niam Hindu hapo krem mau jembun haba jubab ya gijingkren jong MDC ka UDP uba Balaji Rani UCM ka KHADC uba Penyaj Singh Sim ula pentikna bakani ka kam kadang sakut ha ka yeng bishar jong ka Meghalaya High Court kabala batha ya ka Deputy Commissioner ka East KHASI Hills ban thau ya ka committee ban penbet ya kani ka kam
uba SIM ula penrem ya ke jing berngem jongka kutumba suraksha parishad KSP ban pentut ya ke let kawan hapdeng ka Assam bat Meghalaya lada omwengno ya ke te ke jingkhang ban le nyang unong yalam kalyang persya ru uba Tito Star Welkhan ula kershan ya kani karai jongka mausen ram da ka baong ba kani ke jingle jongka KSP ka penjak burom ya ki trai muluk KHASI. So kani kalau keba long serious keba ngihap ni perhatian bagi syim lang bagi syim lang ini titik minum itang ada berbos mau semua minum itang tahima masuk nilai asal bahan hot ya baru hima bagi dia yang terlina nikmat ya baru kita nikmat dia dari yang terlina baru itu nurun sembala tajak terlina beroleh ini benda yang terhilang Allah ini. Makanya kejing berniat masuk kalau ke insaf dari kejing ibadat yang kejak terlibat. Katanat Building Bylaws jongka KHASI Hills Autonomous District Council kalayo khajna hadu lai point R not klur tingka na gijing bet banchna yeng kibala ai hapo uput usam jongka council hapdeng usnam R1000 arpo R bat R1000 arpo saw hakador bartelang jongka council henegasngi u executive member badekmi ya katanat Building Bylaws uba tebor patau ula pentip hapo ka yeng bakapor balashim ban ai jingbet bantei kasyong hagajing ai yaki kot kisla ki badan kam hakapor ka babyang da kinong apply ula pen pauru baka KHADC kala tho sha ka PHE bat sha ka MEECL ban pen byang ya ka bat ka boarding tang hadin ba kala dep ai yaki occupancy certificate na ka council na this council kabani ai di permission kabani tabu Parliamentary bylaws bagi haptan dikena pada tidak apa inora di provinsi Jogi bagi dependu yakni pada laku commission kerak bahkan lanjut nomor sawang berdiri bagi dari bagi hal inspection team mendetek traveling ai commission mendetek kau kenal menonton berdua cikgu Meghalaya Pradesh Congress Committee MPCC kala pelaj ba ya kathup karteng beningkong jongki kartong ki banyakun ya ka election sha KHADC bat JHADC ha ka ba ki kartong ki don khat sangut ha KHADC bat khat wengut ha JHADC u president ka MPCC uba Vincent Pala ula ong ba ya kathup ba ar ka badang ap ban pendep hagi constituency ki ba bun kinong apply an sepen mi hakatayo beningkong jong ubanai kelalengkot R1000 arposan uba pala ula kentho ru ya ka UDP ka bala wengno ya ka jingkashan na ka jinga trailang jongka ha KHADC da ka ba keno ba ki shet kelai ki patba bat ula pen kesan ya ka benta jongka kongres ban khanglat ya ka jing sensha da ulat bat banyada ya ki jing mentoi jongki patba Sultanat ban itu ipi ba nilarai katuk aniki candidates khat sanut na po KHADC but khatwe gun na JHADC ki batam min sele adin nama ki don ki sit ki ba bun ki ba apply ni hable work ni hab persang ban penban ka consensus na do block do district kata ba ni klem la ban rai baro sen rai dengan hable work u MLA ga jowai uba wailat miki shila hen negasngi ula ple ya ka mukaswan combined water supply scheme kabahab hapo ga Jal Jeevan Mission kaba penbyang syaki shispa henriu hulai teli kilong yeng ha mukaswan bat sau hulai teli halat menkse kani ka project kabakon sau point not like klur tingka lala ban pendep ha benai nailar R1000 arpusau la pentrekam da katanat Public Health Engineering Department uba shela ulayaro ya kecingdan benta jongki ba da ka bapen pau baki nong shang shnong kila no senyang san phau tengka na ka wei kalong yeng bat ka benta na ka benta kani ka scheme bat ula kentu yaki ban pene pensa ikani ka project na ka benta ki jing mentoi ba kham nge slam Hakki baba kali san phau ka go krong ni de ta wo bo yo bu wo pai ikani ka scheme ga dem wani wan ijing tu na he tu he ni But you import and peel yourself clearly.
yang siapa tu yang ada yang poisa saya lebih yang pi dah di dengan era tentang kata kata ini ngalai mau beli ile boy umri yang ile set lagi pai ile tunai te mana yang contribution yang MDs yang teri La penlong ya ka program Aijing Yarap Henen Kasngi da ka Office u Deputy Commissioner ha West China Hills ban yarap ikilong yeng ki ba shakta na ka jingwan ling shop u priya ha ka santarik u nai wing mentau snem u MLA u Baderu u Chairman ka Muda u ba Wailat Miki Shela u la penpau ya gijing angnuat jong ka sarkar ban yarap ikilanot da ka song pisa ka bakot saw hajar tingka na ka benta ka wei pa ka wei ka long yeng ka ba shakta bat kat kum ka jingken ya ka jing julor Nalor kata ya kinong rep ki belasya penjulor ya ki cing tung cing tep kin yo prahajar san spa tingka si hektar. Kani ka program ka kentup ya san teli ki shnong ha ka ba la itu ya si spa khat lai teli ki long yeng ban yo cingaram. Untuk woyo untuk pat we pi so hajar ini matok ang te madio dah ngawrak man ngam te ngai yong chelal go rap irak bun. The boy di go irak bun. Henry kate man bukan. Dem ka guideline. Dem ka guideline ke sarkar bu ko man lai ni te daw ki gram server lai ki chathau yo pi le survey ki kat won ke jinglut yo pi kate nei te dem hi ke sarkar ko bu ko le kat tu ke jinglut kate persen wi rap sarkar Kasnok Tilang Village Organization SVO kabakan top ya nyau tali ki self help group na kasnong nyang bari luom ribhoy kila rakhe ya kajing dap sausnem henen kasngi Hakani kasngi la donlang u MLA ka nongpo uba Meral Bonds im kum ukong san rengkat bat uba senrap bor wa lang ubalong udkhot ka village council bat ba bilas rempei president ka SVO haba aijing kren uba Meral Bonds im ulayaro ya kechinglong nong yalam bat kajing IT lut jong ka SVO da ka bakadau ya kajing ya tali bat kajing ya trailang kum ushabi jong kajing job jong ka seng ha kajing shakri ya ka imlang salang kani ka program ka pen i ya kajing job ha ki saus nem bala late no bat kala pen scam biang ya kajing IT jong ka SVO ban kentiu ya ka roi ka par ha ka imlang salang lengba kajing kershan bat kajing ya trailang Kari boy Christmas Committee kala play ya kijing pen itanat Christmas hanong po henin kasngi. Hakaba u MLA kanong po uba Meral Bonds im ula play pat ba ya kani kijing pen itanat. Ha kani kasngi laya don lang u ADC uba MB Tongper u Secretary Shnong uba Anthony Suchiang bad u Traffic in Charge u Rubel Ali. Lakan topru ya kijing ishim benta kinong rawai na po gajala. Uba Meral Bonds im ulayaro ya kecing treasutom jong ka committee da ka bakdo bagi jing pen itanat ka pen ipu ipieng ya kanong po kum ka khadop sha Meghalaya na ka benta kinong shnong bat kinong chungo kai perthei ka New Trap Integrated Territorial Organization Hitu mau kerwat circle harengkat kejingnya trailang ki board penyat snong bat ki tanat sarkar baper kila penlong ya kecing penkut snong hayo mau kerwat henne kasngi ha gani kasngi lawan banya shimbenta da EWCD toy secretary ka VDP ka snong mau kerwat ba Vietnam nong said president ka hitu mau kerwat circle bat ukertong MDC uba penkraw kharjarin Uba Vietnam ulakan tu ya kipat ba ka South West KHASI Hills baken bu hakmat ya kicing kuat cing suba kam tam ham mau kerwat ka badai ka yo ka bakong san jong ka than Mentangin pet ya gijing long cingman ka sun beneng hatura Kacing kriat kalong khat a degree Celsius, bat kacing shit kalong arvosan degree Celsius, kacing sngam ka hau kalong sanposan na ka shispa. Kasun beneng kala banrang haki babun kicaka. Haba pai pat shanong ba shilong, kacing kriat kalong 100.2 degree Celsius, bat kacing shit kalong khat pra 0.9 degree Celsius, kacing sngam ka hau kalong 100.9 na ka shispa. Kasun beneng kala banrang haki babun kicaka. Kat ba hajuwai, kacing kriat kalong 9 degree Celsius, bat kacing shit kalong khat khandai degree Celsius, kacing sngam ka hau kalong lai po riu na ka shispa, kasun beneng kala banrang haki babun kicaka. Shwaban poi shakabakut chong ka thup khubor, yan ya pet biang sa shisin, yakimat bakongsan.
ki bill ki bayade halor ka we ke chat ben riu bat ka we ke election la pha cha ke join committee jong ka parliamentเป็นลงจิงki ki MP กับ NDA บัดเลียงประชาฮา Parliament ฮัลโหลกับจิงกันทอยาอูอัมเบดกาดาวากับฮิตูบันเป็นรงกรรมให้กิจการกิบาไลฮากับ Office DMHO บัดเกลชานกับ KHASI ยากับเมาสันรามบันคังยากิจิงเนเนียมกิเรียวเง็ดฮินดูหักแรงเมาจมบุญเทปารล็อกกตุงลาปอยชากบกุดจงกระทุกขบอร์จงีมันตากระจานเมียดหดูบางเงินได้ยาเชมเบียงบัดพีละชายกสงีคุบเลยพีบารอ